Aha, I am Madina Mpacho first. Ya febi Yawadu. Yawadu. Aye. Okay, Yawadu. NDC government about power. 9 months ni. Almost $180 petrol, beans. Anwa nyama bebre so. Transport fare, $180 nyama bebre so. Who feel effect no? Ana omodi adanku dada do. Buku mu na omo hu ni sa. Ne kaya ne panifo ni bi eba market. No ma be hu an ka be hu se na dada bi no mo dada yen. Se mu ye buku mu no mo hu ni sa. Buku mu no mo hu se dollar kofom. Akaka do ye ton 10 cedi no ye gusu ton 10 cedi ye ton ye nte so. Dako ye bon 7 cedi de sa na ye bono. Mo sa ne ton bibia sa ne ton omo no buku mu no mo hu no but oba on the field no dia enema boarding. My interview Okada for ni almost say petrol dey aba form it omo ye yi a petrol ni dey aba form na say lorry fence umbra da be lorry fence ni dey omo tin so na omo sa dey tax eto so and the driver for nya driver for woto no mbedidi wo so wa cha de ni so wo sa the tax den asa ba be shemu ho o be na ati so ama ka say tax ben wan hwa wo say dey di levy ana he levy ya de kotua dum so se na be ya dum so ma munya yi nati ye o ma propose de baka afa no mo de beto so o de ato so de da onya fe do mo de beto so o mo de ato so de da o driver for etua de da o mu tua okay yeah na market no ye to ade so me kasi ye to ade a na me da down ene e bia some man to we so akoye se ya bia school ntino ene ma nko pressure wo se ni nyina akoye books ni akeka kan ho school fees enti ye hwe next month ye besi si ye because ye to ade dia na me da down ye ba ye to wasa ni asage kan exercise ye ma ni ye ko na matisa abaye fo so tian krofo ha pa abaye fo de se no mo ye ma ba ye de edani kwam se be prejudice wasi shedwa ba men hye ma kwam se ne be ya omo so mbedi dwa no o mbenya kwan ye den atwam akoba bi omoko ba se obe shedwa no dia si kwan frinfrin ne ne obetwam akodi ni dwa wonya kwan de nde omo tian wa ne kwan so ano no be se na omo nye gidigidi tire ne first na omo tia amanfo ne ma ne de I think se na omo ye ma ba ye de ne kwan so ano no bibia ye okay openya mo a se wo hwe administration no previous government no anyway Addo mu any management no de hinanka o fele se o ma ya de one obeka jo se tinafie me ma waduane adi a me ma common no obi nso ka jo se ko school ma common ne wa choose choice seven prejudice first we ni padodo an abanda da na o hwe mu school sabe uyi 50 kura SS no beko se yesi uyi sen na beko school no uyi 30 kura hwe uti eje unya bi nko se uyi 50 de sa adwene wo fom ana me say first no obi yi 50 but okọ SS no wakodi first wo ho me say obi yi 50 40 ya mane ko SS so okọ no wakoyi ade pass ko university no wa bin enti wa bin obo ho a eho ne na ankoyi ama no a ho ne be den ebe koyi ama no so what you say ana we propaganda na ekum ene panifo ka se mbi se oto bobo dan a esa ba wo awo ni akwan omde aban ba akwan fa so a omde ba power no ene na hantu om now to be ka just ye ntwa de ene ma nko yie mode galamse ene tata ban ba akwan sa galamse ene hwe ne galamse na ajinsam aye ajinsam you think yes state of emergency we say no de wonti minye they say wo de wo ti abamu ne de enso ho kwatwe abetima kra enso anu mo ne yen ye wo for me ye beden what you say ento mo pa bibi nya fa galamse ne ho ne yen timamufo ne ye ho to hwe ba bia me tete so fa nko ba sa boso me ne nsuo mae ye nam ne ye pensuo ye nya nsuo mpo ene asabi de adware se ye de ba adwuma enti galamse ne de aba we se oba obetima ye yesre no onhwe no ntu ho anamon enya sa atama eshi openyi your last question ni aban no achicha ochichichi nkrofo yi de na wo faka ho also me can say be say oto ebo dan ya saba wa so hwede mre so onu mampani Mahama ne kura ka kire akufo ade say oye o me ya chim mafia the whole achimfo no so me ya chim mafia hwatem didi edi akufo ade o te so wachi obetum tem didi de bebre empanifo ka say okoto de na bodwe nyanya nkire de ontwam nko nye odwa no enu no wo twa na tem didi no ho hwe ye be ba no so no ane prison o miem okay aha aye madina mi da some battle force me de Kariansu me de no okay Mr. Kariansu NDC for aba power 9 months ni omuso matete $, so o matete emo nyama aduane bebre so ayampa
enyampa because omote petrol so gakra bi omote petrol so gakra bi no e ma tro fon so omote price no so omote price no so ye ni age because system no more dey my se na ye hu so omatete na ma so ye be hu anse omasa to petrol no so drivers no so omasa to petrol no so biom e omasa to lorry fare no so omato lorry fare so oba kurom se me to angwa mo me ba kurom be didwa last month send me to emo no difference room this month omatum first me nyane 7 cedi 1 cup say 850 pesos so somebody 150 pesos at yes 150 pesos and omo that so is 85 baby so obenya 7 cedi and e broken any 2 jimmy there foreign one bia first na 7 cedi no say 85 and 9 cedi and 10 cedi 13 cedi dey nyina wo ho only one majiri acha so mo dey adanku dada bia na because me busy say na you say first na majiri say na majiri 3 cedi say majiri 12 cedis nto majiri 12 cedi udi oloka wo majiri makumako 6 nto majiri makumako 6 no calculate so oloka kwen so first oloka 15 cedi they say majiri bo 15 cedi say na we cheche mte say sanyama no enwa adwuma na we yes because me aduana adwuma na me ye me to aduane aha na waka chiro dem me mo ambeka chira ho no say omo ma adwuna embra adwuma no so no omo boy na system na yedi na omo tete so yeah omo tete so ndebo so dollar na abafom o chene bo so dollar no masa increase esa ye hu anokore na ewom no e ma system na yedi ma ye na ye nto ade nso I return the ho but on and off because enye de bia na nkofo benyesika a week abe de gakra no obo so return the ye a week abo so ebe di no bo so obo ba tena kuruma ma de besa kura wonyesika. Okay, in general, so we compare NDC and MPP in terms of market share. The hinankaye. Anka NDC ankaye. Nto munsho na mo munso bibia. Yes. Anka NDC de anka ya soma dwe gakra. Me da soma e kwanso. Ya soma dwe gakra. Me da masi. Okay, pacho aha aye madina me da mo pacho frose. Pacho me dey good overhead. Who did they? Oh, good overhead. Overhead. Yes. Mommy. Yes. NDC for power for 9 months ni. Almost $30 no so. Nkofo so say $30 no so but still nyama no moto no ye ntiti so ye ayampa. Enye no kreda. $7 yate so. Media fe kra na me nyama meton ye to so. Senior baka kra mo say yate $1 so nti ama ye nyama no abafem. Media me nyama afi na e kosoro. Ti enye no kra ma me. $1 dey say nyina witness here first na be 16 and 17 say I will be 12. Say free 12 e 14. Any 12. Any 12. Nti nyama no dey ye ntiti so. Ye ntiti bibia me media meton de ye nti hye so Africa na ye to so. Na dollar so ntiti ye. Ma fam me enim say be 5 cities and 8 cities. Ye hu hye afia sign ko. Obi so ayi masitwe say abaye for so etete mu wo ha eno so e. Enu de ya dedade nti enu mpo de ya de a wo deda. Aban ko aban foforo ba. Afa de we de ebro ye so. Ebro ye so fisi ye bi mmiri bi atwam ye nta amam ko. Se we do mu gya ye so akosi 4 o'clock. Oh. Ka some pe marketing mamu na mu operate wo because mu to school fees ni ade na me boa. Si e hwe no credit e ba ko pe overhead so de omo so mo ma ye nhigwa ne ye nso du ba bia ya so de nkakra. Nti du ba bia ye nso ye mistake ka ho bi. Nso mo pamo ye ni. Okay, and to say obi a watu abama NDC why mistake enye sa ende wo baby obi a paint obi an na adwen say ye to abana mo so $30 no so ama ya home but according to you no hwe nkoyi me de bibia nkoyi maami se mato abama no na bibia abafem bibia nkoyi maami me bibia paska bibia e basa bibia e basa say yesa sama manim na yenye free ntina mo say ba abale ya to pa ke say Ghana mo yedin system ni mo yedin nyama no koso e koso se mo ankasa mo nti ade mo koso nti mo kan champagne for no kaj mo kan champagne for no ne ma no mo nti so nye bibia ne ate so China for near mampaboa rubber mpaboa ne ate 5 cities bi ne 2 cities bi afi so na ma for die dede ye nti hwe so nyama dodo na ya ntete so do na ye nti so ye me de ma meton vegetables Africa na ye to so ye nti hwe so
ubisa am se lol fe boy den ne ne ma ne boy den ne ma na okoto ane boy den ne ade nti wo so mutimi mete so maye wonya sure say ye nkrofo ye mami ya amudi nyama ne free village e ba no mo atutututu mu de se village on my ya sometimes yetimi free ebisa price no was run sana omo de abreye nti enye fault ni free village free ho efri ya efri village price ni free village on no so omo de kakra abetu because one thing go fa no village price en fam reye enye de kakra ebetu so sa it is wo de abandada ni we wo compare mienu na de hina nka eye me momu pa de ye sha de tom ene sikasemu a first abandada no no kure na ne ma ebo wo soro kakra na enso ne to ade ma yen adwadifo ne kan skapa MPP government men ken na daw na me kan skapa me cho Saturday na say week krade a me ton up to Saturday na ebeje onsem na enso na ye tete ne ma no sa ne asori akoda ne e propro ne esu egu ne say ne de church ye de che enti say pa de ya to aba no baten koyiye sikasam no koyiye sa wo chire mu a wo ye comparison obo say first one de ankaye anyama no awo soro but still ya to ya sha de to na say de ade to no mu ayre me da so ma say no beka enso me da ase okay marina me da mpacho for say efem black coffee mpacho NDC party no aba 9 months ni omuso ma $30 so atete petrol atete nyama be bresu ayampa wo feel effect no anasa mo de adanko dadadwe masa ye huhye masa fuel masa ye say kwa de to kwa me to latest me huhye nti ye kan se na ambe mi interview nkrofo bi omo say petrol na bafom okada fo be bre so petrol na bafom ekoyie na so on to kese okada de wa to 20 cedi 30 cedi me to almost 20 cedi a day me dey adwuma almost be say 1.5 1.200 na asa akoda down enti me huhye enfresh masa enkoyi me dey enkoyi ma me kra masa serious obi beka say bia se da wo kase obi beka say bia wo MPP ni tina na wo yesa Ghana MPP ni ba me MPP ni there but yes sia aba no na me pe e say mehu sakre kakra de ebam so just ba yes move awan ekoyi ni mo enkoyi masa enkoyi ma sa allegation na wasan de aba ne sa chache na wasan de aba kan e na ma me say dwa wasa dwa masa dwa kra na e chichichi omo no anka say oman sika wo mo sa na omo allergy oman sika do ba ya no say me ba say ya me wa ne wo nkura so wo chi obi na wa dia fa na nko court ma yan stachemu amamu ya yan tiase wo chi na de nche yoko ho amata enye obi na tiase ho eti enya chi no na se bi adi ko ja court ni adi ko bi bon a ye na ya tiase se masa efi se e do abeto ma no se hwe ma no so a e ha se ma iska na ye dey fa your money if say boy youth ni ye bre to be frank masa youth no ye be je fan papa masa ya ko be tutu pe eso ka se first na eti bi ko kakra but say dey enya kura so we compare first administration we are those first ni emu ye din but ne emu ne move kama pa masa game we o matete nyama so ba still enko say enko kwa market fu amba ni market fu ani dudwa amoba amusi ye na say be why da come from emu ya tete so as masa say emu den say emu na ka bibi tira ban no achichachichi no oh ajachi de masa me da o tie na onyi ska no wo tie ade ko a enipa na boni enipa na de adi wodi ko court no chase pa adi we a yeti ase se be jani age ye be jani age na wodi ko hye ko ho no wodem be say week be say ya ye de ba na sa de ne kwa enti aselim ma sa de enti aselim to de ma sa ka se twa ne eboa eturu o kina ho fa ne ko court na court no epu se no we na we de wodi eti so on face kaman we the boys ma sa se ko ji na wodi ye o man ya me fi say na ke de ye ho beto no wodi tipo to no so akini na ke de ye ho beto yen me da so ma kwan se no be kasa o me da so